Hamixeweta na ku mi amukela eka Dilolostro channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Eka siku ra 28 Mudyaxihi lembe ra 2022 ku ta va ku ri Mugqivela wa lowu hi ya ka wona. eThembisa eSimplification Beni Mahengani va ta va karhi va endla graduation celebration tanihiloko va ha ku ambexiwa gaweni kumbe va ha ku havasheliwa hi gawini ra BA in Public Management and Governance. Kasi na le Pitori eKara Lounge ku ta va ku ri na birthday celebration ya Gagashi. Se loko mo languta mitirho leyiwani i ya siku rin'we ene vanhu lava faneke va ta support mitirho leyi hi vumbirhi ka yona i Vatsonga va ka hina. Se loko hi ta va hi langutisa nxaxamelo wa swiyimbeleri swi nga ta va swi ri Kara Lounge hi kuma ku ri na swiyimbeleri swa ku fana na va Dr Joe Shirimani, Mr Post, Prince Rangani, Dunisani Baloyi, Dr Sophie, Sikiza Boys na van'wana vo tala. Kasi loko hi languta eThembisa eSimplification hi vona ku ta va ku ri na Beni Mahengani xikan'we na Sikiza Boys, and Sikiza Boys yi ta va yi ri kona na le Pitori. eSimplification ku nghena i mahala kambe lava va nga ta va karhi va nyanyula tshungu ha wu tiva swiyimbeleri swimbirhi ku nga Beni Mahengani xikan'we na Sikiza Boys. Ka siku rona reriya Beni Mahengani u rhambiwile le ka ntirho wa ANC lowu nga ta endleriwa eMusina. Se u hlamusele leswaku ri u ta rhanga a ya Musina ivi a hetelela eThembisa eSimplification. Lexi hi ti vutisaka xona i ku ti-event letimbirhi ti nga va ti lo kotlana hi xihoxo kumbexani swi lo endliwa hi mavomu ke. Hi ku loko hi languta mimpfhuka kusuka eKara Lounge u ya eSimplification it's less than 40 kilometers. So loko mo languta i mpfhuka wu tsanana a wu ringani na kusuka na le Giyani munhu a ya eka Malamulele. Leswi vulaka ku famba mpfhuka walowo munhu u famba timinutes ta le hansi ka 40. Leswi swi vulaka leswaku munhu a nga ti chuzela leswaku yena u tsakela ku ya kwihi, ku ya eThembisa eSimplification kumbe ku ya eKara Lounge ePitori. Swi ta huma ka yena munhu. Se mina hi mavonelo ma mina ni vona nga ku ti-event letimbirhi a ti tshamangi kahle hi mhaka ya ku ti endliwa hi siku rin'we and vanhu lava faneke va ya sapota ti-event letiyani i vanhu van'we. Se hikokwalaho ka sweswo ni vona nga ka ti-event letimbirhi ku ta va na yin'we leyi nga ta ka yi nga fambi kahle. Xivangelo ku ta va ku ri hi mhaka ya ku swilo leswiwani swi fiki swi kotana hi masiku swi endliwa hi siku rin'we naswona minkarhi ya kona i minkarhi ya ku yelana kumbe i minkarhi ya ku fana. So ni vona ingaku yin'we event a yi nge fambi kahle. Loko a ku lo shiftiwa ti-date yin'wanyana yi endliwa eka vhiki leri landzelaka hi kona a ni vona ingaku a swi ta fika swi famba kahle ka hinkwato ka tona. Lama ko va mavonelo mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments. Eka n'wina mi nga za ku mi subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.